En Matteus leer ons 'n ding, hy sê daar is baie vals Christusse. Maar voordat ek, Beertjie, kom jy net gou vorentoe. So lekker as iemand iets het om te sê, wat 'n openbaring, 'n woord of 'n lied van die Here. Goeiemôre. Ja, ek is op julle vir so 'n boodskapie vanmôre. Dit lê my nogal na die hart. En ek wil net vir julle Jy kan maar hier so staan as jy wil. dis ook in Matteus toevallig pastoor nou van praat. Matteus 25 vers 31 tot 46. Dit handel oor, dit sê daarso, wanneer Jesus terugkom, gaan hy op sy troon sit. En al die nasies gaan voor hom by mekaar kom. En hy gaan hulle soos die herders en vir ons herder, soos 'n skaapherder gaan hy hulle skei van mekaar. Skaap aan sy regterkant, die herder het die bokke aan sy linkerkant. En hy gaan vir hulle vra, wat het julle gedoen? En in die stukkie sê hy daarso, hy sê, toe ek honger was, het jy vir my kos gegee. Toe ek dors was, het jy my iets gegee om te drink. Toe ek siek was, het jy my besoek in die hospitaal. Toe ek kom was, het jy my besoek. Toe ek 'n vreemdeling was, het jy my ingeneem in die huis. Toe ek laat was, het jy my besoek. Amen. En die regverdige sal hulle vra, maar Here, wanneer het ons hierdie dinge van u gesien? Wanneer kom jy honger in die bors? Wanneer kom jy gesien as 'n vreemdeling en ingeneem in die tweede? En as 'n sieke besoek en in die gevangene besoek. En die Here sal vir hulle sê, soos wat jy aan die geringste doen, in hierdie samelewing, soos jy aan die geringste doen van my doen, tot in die jare. En die regverdige sal die ewige beerwe. En hy sal aan die linkerkant waar die bokke is, sal hy vir hulle ook sê, toe ek dors was, het jy nie vir my kos gegee om te drink nie. Toe ek honger was, het jy my niks gegee om te drink. Toe ek 'n vreemdeling was, het jy my nie ingeneem nie, het jy nie in my naam aangeneem nie. En jy het my nie besoek in die gevangenis of as 'n sieke nie. En dan sal hulle ook aan hom vra, maar Vader, wanneer het ons dit van u gesien? Hoe het ons dit van u gesien? Wanneer het ons gesien die bors vanoggend? En hy sal dan hulle sê, as jy dit aan die geringste van almal nie doen, het jy dit ook nie aan my gedoen. En hulle sal in die hel verwerp word. Nou, hoekom ek vir julle die stukkie vanmôre sê, ek moet vir julle sê, ons moet teruggaan, go back to basics. Dis waar alles begin vir ons. Daai dingetjies wat ons doen vir die arme mense, en die mense in need. Ons probeer altyd groot dinge doen. Vir almal, maar ons besef nie, dis daai klein dingetjies wat Jesus regtig gaan praat. Dis waar alles lê. Dis waar alles begin. En ons moet daar buite kom weer. Ons moet op 'n uitreik kom, en dis waar dit begin. Amen. Om te gee vir die weduwees en die wese. Dit is ons redelike godsdiens. Dankie, Johan. Die man is lus vir 'n uitreik. Ons het nou ons eerste R5,000 towards ons uitreik tent. Kort nog se 20 as iemand spare het. Prys die Here. Ons gaan nou kom. Loof die Here, is lekker om die Here te dien. As jy kyk na die Bybel sê daar's baie vals Christusse. Jesus sê dit self. Many false Christs and false prophets will come into this world. And you always still get this little loaf of bread thing with scriptures that you pull out.
Now, what is a deity? What is a false god? The false god is often in the Old Testament something that is cut out of something. So out of a rock, or out of gold, or out of silver, or out of wood, or out of crystal, we cut out something and we worship that thing and trust that thing and believe in that thing. Okay. Nou ek weet nie, my gesonde verstand sê net vir my, how can the creator worship the creation? Jy weet, hier is ons Aaron, hy vat al die goud en die silwer, en maak 'n kalf, laat begin die kalf aanbid. My verstand kan nie verstaan nie. Jy weet, ek sukkel baie keer daarmee. And the only reason I battle with that is because we have the word of God. Those people did not have the word of God. We know the past, we know the future. Ons het alles hierso. Hulle het dit nie gehad nie. Die mense van daai tyd het dit nie gehad nie. Die disciples het nie die woord van God gehad nie. Dit is later aan mekaar gesit, al die geskrifte en al die dinge. Maar nou, God is iets wat jy uitsny. Nou, ons moet baie versigtig wees, dat ons nie 'n vals God uit die Bybel uitsny nie. We're carving out a false Christ. A kind of Christ that's all about me. Jy daai twee broodjies, haal jy kaartjie uit, die Here het jou lief, volgens die Here het vir jou gesterwe, die Here, God's building a house for you, a mansion in the heaven, God sent His Son to save you, and it's a false Christ that has been carved out of the Word of God, that makes man worship himself and think God is there to serve man. Say amen? We are there to serve God. We are there to serve God. God's not here to serve us. We are created for His pleasure and His glory. He was not created for our pleasure and our glory. And it's so easy to get this false God and this kind God and this loving God, and He is a kind and He is a loving God. When a kind and loving father will give his son a hiding, or even his daughter a hiding, if they need it. Okay. A kind and loving father will, from a young age, teach their children chores and make them understand that they play a role in the household. Ek sê altyd vir die jong manne, as jy by 'n meisie gaan kuier, kyk net wat doen haar ma. As almal klaar gebraai het en haar ma is daar die kombuis besig en die meisiekind staan op van haar stert en sy help haar ma in die kombuis, dan weet jy, hy is 'n trouvrou. Kyk hoe praat sy met haar ma, kyk hoe praat sy met haar pa. Kyk hoe reageer die kinders, is hulle deel van die huishouding. Kyk na die jong manne, as die ma stop haar buite die deur met die grocery, staan hulle op en help haar dra. Meisiekinders, as hy jong man, that young man doesn't stand up and help his mother, stay away, run. Run, hardloop, meisiekind, hoor jy daar agter? Jy's pragtig, hardloop. Kyk na wat doen die jong manne. Verstaan, en ons kyk na die liggaam van Christus, en God, the good and kind God is developing the kingdom of God, the household of people, a peculiar people. Dat die wêreld het in 'n rigting ingegaan. Nou die kerk so half, we kind of conform to this world. And you know, Jesus died on the cross so nobody goes to hell. No, He says narrow is the gate that leads to eternal life, and wide is the gate that leads to hell. And we've got this kind of Christ, you know, the Christ on the cross, broken up in pieces. Ek weet toe Jesus met klippe gegooi is, die waters uit en hy skalbas, jy weet die mense baie maklik vir hom gekyk terwyl hulle porn gesurf het op hulle fone. Het hulle baie maklik onder die kruis gestaan en mekaar gevloek en beskinder en met sonde deelagtig geraak. Dit is baie maklik om onder daai Jesus wat so half gebroken en stikkend is, ag shame die arme ou ding, ek so bly het vir my Sondag, ek sies tog, ek bly ek sien Jesus nie, dis die pad wat hy Golgotha toe stap, dankie tog, ek bly nie my baard wat hulle uitpluk nie, thank goodness, they're not stripping me naked, crucifying me,
You know, it's very easy to be disrespectful in the presence of that kind of God, that kind of Christ. But Christ became our sin on the cross. Then we come back and I look at the book of Revelations. And it's very interesting. If you look at the book of Revelations, and it's after Jesus rose into heaven, and he revealed, Revelations 1, and he revealed himself to the Apostle John of what the future holds in. Nou, hoe weet jy, ou is 'n vals profeet? As iemand sê, hy het 'n na-doodse ondervinding gehad, en hy was in die hemel, en die God het hom goed gewys, dan weet jy, hy is van die Satan. What we need to know about what happens in heaven is written down in Revelations. Okay? Some people want to be taken serious. As ek hier aankom en sê, mense, julle sal nie glo wat my gebeur nie. Last night, God, an angel came and he took me into heaven. He gave me his great revelation. Daar staan almal op hulle stoele. Almal, yes, wat het God nou? Nee man, dan kom ek met 'n nuwe revelation. It's not for us to know anything else but what God has already put there. And in the book of Revelation, God says, and these things he has locked up for us not to see. So not everything John saw he wrote down, but what we need to know is there. So after Jesus died, after he rose to the cross, then he appeared to John. And let's just have a look here. Number 1, verse 8. He says, I am the Alpha, the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and is to come, the Almighty. There we go. And John both, your brother and companion in the tribulation of the kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day. Now, what's important here, he says, I was in the Spirit on the Lord's day. The mense, can you imagine he was drunk on the Lord's day? Can you imagine he was in an adulterous relationship, was he fornicating on the Lord's day? Can you imagine he was gambling on the Lord's day? Can you imagine he was gossiping on the Lord's day? Can you imagine he was in the flesh on the Lord's day? Nee? Dink jy daaroor? Ek was in die gees op die Here se dag. Ek het gemediteer op die Here. Ek was besig om te bid. Ek was besig om te connect met God. Daar's 'n roeping op ons lewens wat ons uitlewe. Hy sê, and I heard behind me a loud voice of a trumpet saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. What you see, write in the book and send it to the 7 churches which are in Asia. Then we go a little bit further down, verse 17. And now it kind of explains what happened when God appears. Verse 17. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Kyk hierso, ek wil vir jou vandag sê, as jy God vandag ervaar, skrik jy jouself amper dood. Nou, toe hulle Jesus op die kruis sien, gebroke, verinneweer, met al ons ongeregtigheid op hom, het hulle nie hulle dood geskrik nie. Ag shame, ag die arme ding, Christus, die ag shame, hulle het regtig gedink, hy sê, ja, amper as ek geoortuig, hy is die Christus. Maar toe hy opstaan, onthou die lam is op die kruis vasgeslaan, maar die leeu van Juda stam het opgestaan. Ek wil nie by daai graf gewees het toe daai ding oopgaan nie. Ek dink die engel het gehelp om hom op te maak nie. Ek dink daai leeu het hom so oopgemaak en het uitgekom, now I am the Lion of Judah. I am the King of Kings, I'm the Lord of Lords. I am the great I am. Het daar uitgestaan. En dis daai ene wat ek aanbid. Dan kan jy imagine, jy light 'n sigaret voor daai ene. Ewe skielik, verstaan jy,
Can you imagine? Jy staan daar met jou bottel whisky gesyp raak voor daai ene. Kan jy imagine jy skinder voor daai ene? Kan jy imagine jy gebruik vuil taal voor daai ene? Kan jy imagine jy is besig om met jou online gambling besig te wees voor daai ene? Kan jy imagine jy klap jou vrou voor daai ene? Kan jy imagine jy vloek jou man voor daai ene? Dis 'n ander ene daai. Maar wat ek kan imagine is, dit is daai ene wat agter my staan. So either you are in darkness or you are in light. Interesting enough, John was in the spirit and he got a fright and he said, I was as if dead. I cannot imagine. But he said, but he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first, I am the last. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys to the hands of death. Write these things down, what you see. So Jesus says, for those who love him, don't be afraid. Child of God, don't be afraid. Maybe you're still struggling with some stuff in your life. I mean, it's not like a switch, you're dark and light, but suddenly the light inside of you, without sanctification, it's impossible to see God. But we start working with ourselves, and I want to discuss that a little bit later. So when we serve the God, be careful that we are not busy serving a false God that doesn't mind us sinning and living a life of unrighteousness. A God that died so everybody can go to heaven no matter what they've done. It's a righteous God. And we need to be in the Spirit. And when we're in the Spirit, God will reveal himself to us in a powerful way. And he touched him and says, stand up. And he was strengthened by the touch of Jesus Christ. Now I'm just going a bit of a carry on from last service I had. Now we must understand God created man and wife. Man to his image, and he created them male and female. Okay? So if people think there's a picture of God with wings, God does not have wings. The Bible writes of angels with wings. God does not have wings. God does not need wings to fly. He can just be where he wants to be. He doesn't need wings. So God created us into his image. And when the devil sees you, he sees Christ. The other day I just posted a picture of myself and my son, and just a comment I got, yeah, like father, like son, you look alike. You understand? So when the devil sees us, he sees God. We are created to the image of God. He created us male and female. Can you believe it? Okay? So we must understand this. But we must understand this darkness, the opposite side of light, that wants to create something else and corrupt what God has created beautiful and good. It says in Genesis, these are the generations of heavens and earth when they were created, the day Jehovah made the earth and the heavens. And every shrub of the field was not yet on earth, and every plant of the field not yet sprung up. For Jehovah God has not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the earth. Met ander woorde, God het alles gemaak, maar daar was nog geen mens om die aarde te bewerk nie. God het die mens geskape en hom daar gesit. Nou hierdie gedeelte, mense, you must mark this in your Bible. You must highlight it in your Bible. That every time somebody says anything negative about you, or a spirit or a lying thought comes into your mind, you must see yourself here, and you read this piece of the Bible. You're depressed, read it. When you're miserable, read it. When you're full of fear, read it. When you doubt the love of God, you must read this piece of the Bible, and you must say this to yourself. For you have possessed
For you have possessed my inward parts. That's David speaking to God, okay? You have covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Your works are marvelous, and my soul knows that very well. Okay, now, if you stumble in a moment of weakness and you fall, you're lying on the ground, you stand up. Because while you're lying on the ground, the devil's going to say you're useless, you are a failure, and God has rejected you. Man, if I had to reject and kill my children every time they did something displeasing to me, they wouldn't last a day. Okay? So, you lie there on the ground, you might have stumbled, you might have fallen, but you know that you are fearfully and wonderfully made. And God created you, He generated you, and He gave you a body, He gave you a life, He gave you a soul, and He gave you a spirit because He wanted somebody to be part of His household, His kingdom, in which He can love. To help build His kingdom. He said, I'm fearfully and wonderfully made. Your works are marvelous, and my soul knows it well. Now, when your soul starts doubting how marvelous and fearfully you are made, you start getting depressed. I might as well just carry on and live like the world. Something marvelous, something beautifully, something fearfully and wonderfully made cannot be left in the hands of the world. It must be taken care of. It must be taken care of. And we need to take care of each other, like Johan says. When I take care of somebody, it's as if Christ is taking care of that person. And we need to take care of each other. Because each and every one of us are fearfully and wonderfully made. And my bones were not hidden from you when I was made in the secret and skillfully formed the lowest parts of the earth. Your eyes saw my embryo. Can you imagine how excited God was the day that seed entered the egg and the embryo had life? God saw my embryo, yes, but the mother was drunk and she was fornicating. I don't care about that. But God still saw my embryo. And by the laws of nature, through fornication, my mother might have fallen pregnant, but I am so fearfully and wonderfully made. He saw my embryo. Don't abort the embryo. Can you imagine how excited God is when He sees that embryo and you decide to go abort it? Sis man. Abortion is nie van die Here nie. He saw my embryo. And in your book, all my members were written, the days they were formed, and not one was among them. How precious also are your thoughts of me, O God, how great is the sum of them. How precious are the thoughts of me, how great is the sum of him. Weet toe my eerste kind gebore was, het ek nie gedink, kom moeilike tye nie. Maar wie dink dit? I was excited. I saw my children, when they got born, I saw fearfully and wonderfully things. And I planned, and I saw all these nice things. I realistically know that there might be a day that they need a spanking. Realistically know they're going to make mistakes. But I knew that I'm going to enjoy my children. Ek wil hulle geniet. And He created us. And the day we are born again, we might be old, but our spirit man looks like that. En baie keer kom stap jy in hierdie kerk in, en jy gee jou hart vir die Here. Al wat ek weet is God het sy gees in jou gees lewend gemaak, en jy is 'n baba wat ontwikkel moet word, en hierdie baba moet ontwikkel word, sodat hy na die gedaante van God begin lyk. You need to become Christ-like, God-like, and you need to become that person that identifies, that people can see, wow, this one is one of God's. Hierdie een is God se.
You don't need a t-shirt. You don't need a bumper sticker. Ek is te bang om 'n bumper sticker op te sit. Dis gevaarlik. Ek kan onthou, ek het al een keer vertel, ons was net so klein, so tussen 12 en 9, die 5 kinders van ons, my ma gaan na Pinksterkerk toe, die klomp happy klappies, en ek sien my ma huil, sy gee hart vir die Here, Bethlehem, klein dorpie, Bethlehem, Bathurst, ek weet Bethlehem is 'n klein dorpie is 'n narrebesigheid, jy pas op wat jy sê en doen, en ons ry daar so, die maandag na kerk, my ma het hart vir die Here gegee, het amper in tale gepraat, en ons ry, ons 'n geroeste bakkie gehad, ek kon onthou, ons agter die seat gestaan, jy kon die vloer, die grond sien, ek weet wat's arm, en iemand hoort hier van agter, maar my ma gooi hy middelvinger hier vir die ou hier agter, en ek kyk so, ek sê, Mommy, it's a new dominee that's waving at us, maar jy sien hoe gaan hy vinger van daar na, so don't put a bumper, careful what you put on your bumper sticker, okay, they must see by the way you drive, and the polite, some people are the most great gentlemen until they get in the car, they become these demons, né? I don't know. So, the world must see that you are a child of God. There must be a resemblance in you being the child of God. Now, once you have been created, fearfully and wonderfully made, the evil one also has a dimension, and he wants you to look like him. From the day you are born, he's scheming and planning so you can get and take the form of the devil, the evil one. And he's busy with all the things of the world. And where do we start and where do we end up? I want to read Corinthians. Can you imagine that child that was born, the one that you so much loved, and have all these plans, and she turns out like that? Now if you look at Corinthians, 1 Corinthians, waar is ek nou, is ergens in Corinthians, so 1 Corinthians 6 I think. Yeah, 1 Corinthians 6. Now let's have a look. Your outside might look good, but when your inside takes the form of the evil one. Okay? Let's see when your inner being takes the form of the evil one. It says, do not be deceived. Do not be deceived. He's speaking to the church here. He's speaking to the church of Corinthians, the one with the gifts of the Spirit. Do not be deceived. Neither fornicator. So this is what the devil wants to turn you into. Okay? Neither fornicator, neither idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites. Now what did Jesus create? What did God create when he created your image? You to his image. Waar is ek nou? Ek kan nou verdwyn. There. That's what he created. It's a dog. That's what he created. So the evil one wants to transform the image of God into his image. Okay? And it's, I identify, I cannot think that a sound mind, the Bible says Satan, the God of this world, has corrupted your minds so you cannot see the enlightenment of the gospel of Jesus Christ. Jy moet vir 'n mal mens sê hy's mal. Okay? You must tell people they're stupid if they are acting stupid or the deeds are stupid. Okay? You must make people understand what they're doing is wrong. And you might need to offend them so they can be enlightened and realize that you are being crazy. Maar deesdae mag mens mos nie vir jou ouers sê hulle is mal nie. Jou kop af. Simpel. Dat jy al gesien hoe lyk dit as 'n ou staan met 'n wyp. Ek sien 'n ouetjie daar buite die traffic department so plastic dingetjie.
Ene, my pa het maar ram en maple gerook in sy pyp. Was 'n plastic dingetjie. En hy dink nou, almal wat hom sien dink is cool. So 'n 16-jarige mannetjie. Ek weet iemand moet vir hom sê, hey Boeta, ek kom maar buite die water shop. Daar's 'n ouetjie, hy staan en rook. Hy sê, "Raai hoe oud is ek?" Ek weet nie hoe oud jy is, ek weet hoe stupid jy is. As ons ouer raak ons wys, dan wil ons ophou rook. Wys, dankie tog, jy rook nog, maar ek glo almal wat hier rook wil graag ophou. Amen. Kom nou nie op julle nie, julle weet mos van wie julle praat, maar ons wil ophou. Who doesn't want to stop smoking? But only a fool wants to start smoking. You get what I'm saying? May God have grace on those who still smoke. Thank Jesus Christ, I'm free from that. Maar op die einde van die dag wil die duiwel jou verander in neither fornicator, nor idolater, nor adulteress, nor homosexual, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. So these people, these things, makes your spirit man take the form of the devil. Okay? Your spirit man also has the form of Christ. Jou gees het ook die vorm van Christus. Jou gees is na die gedaante van God geskape. Jou siel is na die gedaante van God geskape. En jou liggaam is na die gedaante van God geskape. And the devil, everything that is good has withdrawn from him and has become evil, and he wants us to take up the form of evil. Okay, so these things are evil, and they will always be pushing towards you. Hulle sal druk. Nou die vraag is, daai baba moet so lyk. Daai vyand wil so maak. Nou, listen to the scripture. Kyk wat sê Spreuke. Hy sê, the reward of humility and fear of Jehovah is riches and honor and life. Nou die vraag is, hier is ek nou in hierdie wêreld gebore. Die skool het 'n effek op my gehad, mense het 'n effek op my gehad, 'n huishouding wat jy mekaar is het 'n effek op my gehad. How do I become more Christ-like? Okay? How do I become more Christ-like? Here's a very interesting piece here. It says, the reward of humility and the fear of Jehovah is riches, honor and life. Now, very interesting, baie interessant. Almal wil ryk wees en almal wil lank lewe. Né? Almal wil graag geld hê en almal wil lank lewe. Jy weet op hierdie stadium wens ek die Here wil my kom haal. Jy weet as jy opstaan met daai rugpyn. Maar toe ek jonk was, ek 100 jaar oud geword het. Ja, nou net oom, wat sy naam? Net oom Willem wat so oud raak. So, what he says, if you have humility in your life, nederigheid en die vrees van die Here. Elke keer as jy slegte taal wil gebruik, moet jy weet die leeu van Juda stam staan agter jou. Elke keer as daar iets pornografies hier oppop op jou foon en jy moet klik, moet jy weet die leeu van Juda stam staan langs jou. Elke keer as jy lus laat om iemand te vloek, nou as jy baas is wil jy die werker vloek, as jy werker is wil jy die baas vloek. Amen. Dis hoe maar daar buite gaan. Maar omdat die wil by ons opkom, beteken nie ons is sleg nie. Maar ons moet weet dat daai ou wat ek gaan vloek, of hy die baas of die werker is fearfully, wonderfully made, en God is verskriklik lief vir hom, en pas op wie jy vloek. Ek weet my seuns het hier oorgegaan. Daar was 'n quarry hier, daar was 'n ou besig om bakstene, boublokke te maak uit sement uit. Ja, ek weet nie wat het hier hulle koppe gegaan. Okay, seuns.
Hulle sluip hier, explore, en daar's klei. En seuns ek op klei laat. En die laat hier vat toe die klei laat, en hulle gooi daai ou se baksteen, om te kyk of hulle daai nat bakstene kan stukkend gooi. Die ou was nie baie gelukkig met hulle nie. En ek kan dit verstaan. En ek kom maar aan en hy gebruik die little F's. Ek sê, watch your language. Pas op wat jy my kind noem. What they did was wrong, they're going to get a hiding. But you don't curse my children. Nou daai ene het al jou boublokke gebreek. Pas op wat jy sê. Pas op wat jy sê. Have the fear of the Lord, because Jesus died for that person, and that person is created to the image of God, and when that embryo was formed, God was excited about that person that you're going to curse. Okay? So the fear of the Lord goes a lot further than not smoking and drinking and not fornicating. Ek dink daar gaan 'n paar lekker rokers in die hemel wees. Want ons, daar gaan non-smokers in die hel wees. Want hulle nie hierdie konsep verstaan nie. Okay, hulle nie hierdie konsep verstaan nie. It says the reward of humility and the fear of Jehovah is riches and honor and life. So as mens die vrees van die Here het, en jy is nederig, wat sê die woord van die Here? You'll have riches, you'll have honor, and you'll have life. Die vrees van die Here. And we need to get back to humility, and we need to get back to the fear of the Lord. Then I want you to page to the book of Job. Ek dink hy is net so voor Psalms. Hier moet jy jou pen uithaal. Kom ons kyk dit gou-gou. Moses het Genesis geskrywe. Okay? So toe Genesis skrywe was dit na die wette, na Israel. So Moses het Genesis geskrywe. So Genesis was nie die eerste Bybelse boek wat geskryf is nie. Hy's in die begin, want dit mag gegaan oor die begin. Job is die heel eerste boek wat geskryf is. Okay? Maar hy het ingepas waar dit die meeste sin maak. Genesis het gegaan oor die begin, maar Job, die boek Job, het God geskrywe, dit is God wat praat. Moses het dit geskrywe, in die begin was dit woes en leeg, maar hier praat God, né? Kyk wat sê God. There was a man in that earth whose name was Job. That man was blameless, upright, and one who feared God and shunned evil. If you look at the proverb here, it's a man that feared God and shunned evil. Who of you know of people that feared God but did not shun evil? Weet julle wat sê Matteus? Dis die eerste boek in die Nuwe Testament, né? Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament. Ek dink ek het dit nota hier sodat ek dit vir julle lees. Matthew 1 verse 20. So it tells us here what Jesus came to earth to do. And it says here, Matthew 1 verse 20, and as, what happens, this is the prophecy of an angel speaking to Joseph. And as he thought upon these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in the dream, saying, Joseph, son of David, do not fear or fear to take you Mary as your wife, for that in her is fathered by the Holy Spirit. Okay? Later mooi. And she shall bear a son. So what must the son do? She shall bear a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Okay, does it say forgive their sins? No. Dat kom ook nog. He will save
his people from their sins. Okay, daar's 'n boef in die huis. En toe net bel my, Sean, is 'n boef in die huis. So I take my gun, my kiri, my dog, my bow and arrow, my panga, and I go there, and I save her from the thief. Ek slaan hom voor knoppe, maak hom vrek, ek gou 'n graf, ek sê niemand nie, en ek gaan bær hom daar, nee. Maar verstaan, 'n hond val iemand aan, ek sien die hond val die kind aan, ek hardloop, en ek red die persoon van die hond. Jy verstaan dit? Ek gaan nie in Antoinette se huis en sê vir die boef, luister boef, jy kan nou hierso wees, maar moet dit nie goed vat nie. Wees net 'n goeie boef. So he says, I save you from something, and if I save you from something, I take away the thing out of your life. Okay, we hammer on Jesus forgives us for our sins, which is fine. The blood of Jesus cleanses us from all sins. If we repent, what does repent mean? Repent means I went this way, now I'm going this way. Die omkeer. Okay? So, we, in the false Christ that entered the church, says, Christ came to help you to get to heaven in spite of your sins. Verstaan julle die verskil? Ten spyte van die sonde in jou lewe, sal Christus sorg dat jy die hemel maak. Nee, hy kom om die sonde uit jou lewe uit te haal. He comes to save us from our sins. And the fear of the Lord. It says here, Job says, it says here, whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Nou interessant hierso. Tydens hierdie tyd wat Job gelewe het, was die wet nog nie daar nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek nie, eer jou vader en jou moeder, nie broer se os, esel of vrou begeer nie, party vroue begeer ek wragtig nie, die goed is Jezebels. Maar in elk geval, verstaan, daar was nie 'n wet vir Moses nie, die nuwe gebod was nog nie daar nie, dit was 'n tyd voor dit, maar Job, omdat hy geskape is na die gedaante van God, he's created to the image of God, his spirit man and his soul was created to the image of God, he knew what was evil. And he refrained from it. Hy het geweet dit wat die Satan wil in sy lewe bring, is boos. Niemand hoef jou te sê nie. Jy hoef vir niemand nie te vertel wat is verkeerd. Julle weet ons wat is verkeerd. Before God saved my soul, I knew what was right and wrong. When he saved my soul, I felt guilty because of the wrong and repented. Ons almal weet wat reg of verkeerd is. Ek met die een ou daar op 'n trein een keer stop op het, ek op pad Johannesburg toe, en jy slaap oor op Ellisdale, en daar sit so blanke ouetjie wat lyk of hy weggehardloop het van die huis af, twee swartes en 'n colored, en hulle drink nou al van PE af. Nou kyk ek hierdie besigheid, nou kan ek al sien hoe gooi ek hulle by die venster uit voor ek by Craddock kom. Want ek stou nie, ek tog jou eie kompartement, almal slaap soms saam, haas of so, ek stou nie lus vir hierdie besigheid nie. En ek het 'n pel wat ook 'n Christen is, hy is saam my, en ek kyk die storie so, en hy kyk die storie so, ek sê, Here help my. En ek stel myself voor, ek is pastoor Sean Warren, dis pastoor Niels de Lange, ons is train evangeliste. I wasn't even a youth leader, I've only been saved for about 3 months then. I baptized myself, trained evangelist. And I locked that door, and Niels passes me the Bible. I said, what do you want to know about the Lord? Now they're sitting there with their beers. And the one guy said, nee meneer, ons nie maar eers wacht, die bier eers klaar is, dan kan ek praat nie. I put my Bible next to the beer. I said, is the beer going to wait for the word, or is the word going to wait for the beer? What do you want to know about the Lord? Yes, but what is wrong with the alcohol? I said, hey China, did you hear me wrong? What do you want to know about the Lord? I'm not having a beer discussion here. Ek wil met jou oor die Here praat. Ja, maar ek sê,
Let's talk about the Lord. And I start speaking about the Lord. 8 o'clock that night, 4 of them dedicated their lives to the Lord. And that same guy said to me, you know what, pastor or evangelist, this beer is the reason I lost my wife. This beer is the reason I lost my job. This beer is the reason I'm traveling today to go find another job. This beer has destroyed my life. Die preek hy vir my. Mense weet wat reg is en verkeerd is. Mense weet dit. Jy weet hulle te sê nie. Job het nie 'n Bybel gehad nie. Hy het nie 'n prediker gehad nie. Hy het nie die Heilige Gees gehad nie. Maar omdat hy dat die gedaante van God geskape is, het hy geweet wat is reg en verkeerd. En hy het 'n vroom lewe gelewe. Ay, shame. And sometimes it counts against us. We go to Job 31. Ons gaan bietjie dan na Job 31 toe. Ek gaan nou vandag maak. Ancient sê, jy preek 3 preke in 1 preek, man. Ons kan dit nie so lank konsentreer nie. En toe die Satan geprobeer het om Job te transform, om sy beeld te neem. Mense, as dinge verkeerd gaan in jou lewe, kyk eers na jouself. Jy vra jouself, het ek ergens opgeslip? Verstaan? Wie van julle het al 'n kar reggemaak en alles is mooi oorgedoen, alles. Kan dit wees? Die ding het gestart voor ek hom geservice het. Julle ouens weet waarvan ek praat. Baie entoesiasties service jy jou kar en na jou geservice het, wil die damn ding nie start. Nou backtrack jy. Waar het ek fout gegaan? En baie keer in ons lewens, moet ons onsself vra, het ek nie ergens fout gegaan nie? En kyk wat sê Job. Hy sê 'n paar interessante goede is hierso. Hy sê, I have made a covenant with my eyes. Why then shall I look upon a young woman? Mooi, né? I made a covenant with my eyes. En ek dink, almal van ons moet Job 31 net vat hierdie week. En dis 'n bietjie deur hom werk. En dieselfde covenant wat Job gemaak het, moet ons maak. I made a covenant with my eyes. Why shall I look upon a young woman? Dan gaan 'n bietjie verder, vers 9. If my heart has been enticed by a woman, or if I have looked at my neighbor's door, then I let my wife grind for another, and let others bow down over her. Met ander woorde, hy vra vir homself, het my oë gegaan na my buurman se vrou toe? Jy weet, dit tel nie net vir mans nie, dit is nou man wat hier skryf. Daar's 'n paar vrouens nou nie hier nie. Daar's 'n paar vrouens wat nie skaam is om na getroude mans te kyk deesdae nie. Is dit nie mekaar sport? We have to ask these things. The third thing it says, if I have despised the cause of my male or female servants. Nou, wat sê hy hierso? Hy sê, God het hom in hierdie plek geplaas, hy's 'n baas, hy's 'n ryk man, hy het 'n klomp grond, maar hy sê, het my oë my laat dink, my diensknegt of diensmaagd is minder werd as ek. They also created to the image of God. When God saw that embryo, he had the same feelings about them. Baie keer moet ons nou self vra, is hoogmoed, humility, leads to riches and long life. Moet ek myself vra, hoe praat ek met mense onder my? Hoe hanteer ek mense bo my? En hoe hanteer ek mense onder my? Die Nuwe Testament sê, jy moet nie daai ryk man hier kon laat voorsit nie. En die arme man sê, gaan sit agter, jy stink nie. Hoe kyk ons na mense wat onder ons is? Gerrie sê, my gaan kamer toe, of badkamer toe, jy stink. Partykeer kom ek hier by die huis aan, en ryk ek nie lekker. Die Johannes het by my aangekom gister, sê Johannes, sit eers 'n bietjie. Jy gesê, ja, die wat mense ryk nie lekker nie. Hard gewerk, vuur en sweet, en ek weet nie wat alles nie. Maar verstaan, hoe kyk jy na mense? Are you humble? Are you humble?
If you're humble, you'll look at your servants and realize they're fearfully and wonderfully made. Gaan 'n bietjie verder. Job 31, julle 'n bietjie daardeur gaan 'n bietjie meer diepte. If I have kept the poor from the desire, or cursed the eyes of the widow to fail, or eaten my morsel, ek weet nie wat dit is nie, by myself, so that the fatherless could not eat it, but from my mouth I reared him as a father. Hoe kyk jy na die ene wat vaderloos is? Wie die wêreld daar buite byt hom uit. Die wêreld daar buite byt die vaderlose meisies uit. Die wêreld daar buite byt die vaderlose seuns uit. Hulle klap hulle verredeweer hulle, want daar's nie pa wat vir hulle opstaan nie. Vra hierdie vraag. Weet, ons lewe in 'n wêreld vandag, daar's wit en daar's swart en daar's kleurlinge, daar's dimensions, daar's baas en daar's klas. Maar ons moet pas op dat ons onsself nie hoër ag as enige iemand armer as ons. En hoe hanteer jy die arme, die weduwee en die wees? Hoe hanteer jy hulle? Kyk, Job vra hierdie vraag, want hy is nou in die moeilikheid. Jy nou, hy sit op 'n asloop en hy klap sy sere met 'n potskerf. Terwyl hy hierdie vraag vra, ek vra myself hierdie goed. Verse 21, if I've raised my hand against the fatherless. Vers 25, if I have rejoiced because my wealth was great. Het jy al gesien as krummel brood raak? Of plankie tafel raak? Nederige mense, pelle. Jene toch, daar raak krummel brood, nee. Dit so. Kop is groot, hy praat af op mense. Job vra hom hierdie vraag. Maar weet jy wat, God het in die begin gesê hy was vroom. Dit was nie hy nie. Maar die Satan het hom laat toets. So Job was 'n ryk man, maar hy het nie afgekyk, omdat hy ryk is gedink is, hy is beter as ander mense nie. Hy het homself nog steeds op dieselfde plek geplaas as die arme voor God. Dit is nogal 'n lekker gevoel om wins te maak, nee. Nie lekker om te sukkel nie. Dit is maar lekker om nuwe tyres te hê. Nee, Wayne. Wat kyk ek Wayne se tyres, soos ek wonder hoeveel papwiele hy hierdie week gaan kry. Maar die dag wat dit beter gaan, Wayne, moet jy dit nie vergeet nie. Daai dag toe jy braai smoothies gery het. Dan die ander ene is, moet jy daar kyk, if I have rejoiced in the destruction of those who hate me. Ja, ek het al geval vir daai ene mense. As jou vyand seer kry, dan kry jy lekker tot binne in jou siel. Dis 'n verkeerde gesindheid, want daai vyand wat jou seer gemaak het, toe God sy embrio gesien het, dieselfde gevoel as oor jou. Goed, waaroor ons moet kyk. I will rejoice in the destruction of him who hate me. Dis nie maklik nie. Verse 33. Have I covered my transgressions as Adam? Het ek gemaak of ek die foute maak nie? Have I eaten it, verse 39, have I eaten the fruit without money? Wat baie keer gebeur is, die boer of die besigheidsman kom by sy werker se huis, en in sy werker se tuin is daar groente of vrugte, dan vat hy sommer vrugte en loop, maak of dit syne is, om te betaal daarvoor. Het ek dit gedoen? Dis als tekens van pride. Maar Job het hierdie vraag gevra, het ek dit gedoen? En hy soek na homself, en hy kyk na homself. Weet as ek na daai lysie gaan, ek dink ek kry so 20%. So ek het weer deur gaan vanoggend, en besef ek, ja, Sean, in 'n mate is daar nog issues in my lewe. Is daar nog issues in my lewe? En ek moet kyk daarna, want die Bybel sê, the fear of the Lord and humility brings riches and long life. Mense, ek wil nie meer sukkel nie. Okay? Ek sê nie ons moet elke dag steak eet nie, maar dat was so once in a while. Jy verstaan? Ons kan maar 'n bietjie braai. Jy verstaan? Wie wat is die lekkerste ding van alles, né?
As jy iemand kan nooi vir 'n braai, en hulle vra wat moet ons bring, dan sê ek bring net koeldrank. Dan kyk jou vrou jou so. Julle weet waarvan ek praat. Dan kyk jou vrou jou so. Jy moet net nie klaar as ons by die einde van die maand net spaghetti without mince eet nie. Okay? Dit is lekker om te kan bless, is saliger om te gee as om te ontvang. Okay, so lekker om by 'n plek te kan wees waar jy vir mense kan seën. Ek wil nie ekstra hê om ekstra te hê nie en veilig te voel nie. Ek wil ekstra hê om te kan bless. Amen, dis waarvoor ons ekstra wil hê. Nou die vraag is nou, dan sit ek met die ou wat my irriteer. Die vraag is nou, somehow, ek weet nie hoekom nie, maar die vroumees lyk vir my mooier as wat sy moet lyk. Jy weet, die vraag is nou, ek raak kwaad, geïrriteerd met die vaderlose. Die vraag is nou, hierdie werker van my, hy moet dit nie uit sy kassie uitklim nie. Ou sit met hierdie goeters. Nou onthou ons is in die vlees, ons het nog vlees, ons sit met hierdie goeters in ons lewe. Wat nou? Nou kom jy begin daar aftik, jy kry miskien 1% of 10% of wat nou? En jy kom agter, I'm not humble. I realize I don't have the fear of the Lord. I realize that I'm weak. Wat nou? En ek kry hierdie antwoord. Wees ek so bly, daar's altyd 'n antwoord. Filippense. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Vrees en bewing beteken the fear of the Lord, né? Want dit is God wat in julle werk, sowel as om te werk na sy welbehae. Wat sê hy hierso? Dis God wat in jou werk, om te wil en te werk na sy welbehae. In Engels sê hy, ek het hom nie in Engels nie, sorry. God wat in julle werk, om te wil en te werk na sy welbehae, doen dit alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, in wie julle skyn soos ligte in hierdie wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. So it says, right, in ourselves, we cannot deal with this. As ek nie van 'n ding hou nie, dan hou ek nie van 'n ding nie. As ek, Here, vergewe my, dat ek nie van hierdie situasie hou nie, ek behoort hiervan te hou, of hierdie persoon te hou nie, laat U wat binne in my is, laat verstaan wat in daai ene se lewe aangaan. Ek weet ons daar, ek weet ons wat in die 70's gebore is, ons het in die Wilde Weste groot geword, ouens. Dit was 'n Wild West, die 60's en 70's. Ou Dries, André, dit was die Wilde Weste waar ons groot geword het. Daar was nie die woordeboek offense was eers hierso in die jaar 2000 geskryf. There was no word as offense in any dictionary nowadays. As iemand simpel is, dan sê jy vir my simpel. As jy wil hoor jy 'n klapjie omdat hy ophou simpel is. Jy weet, dis hoe ons groot geword het. Jy weet, dan kom ek by my pastoor en die pastoor sê kom, ons moet berading doen by hierdie man. As 'n man, hy kom van die baie op vir berading en ons is besig om te bid oor hierdie ou. Jene, kom ek agter die ou. Dis 'n moffie. Dis man. En die demoon begin manifesteer daar en hy begin krul soos 'n slang op die grond en ons bestraf in die bloed van Jesus, ons gooi hom met rooi druiwesap, ons doen alles wat in die naam van Jesus, ons gaan deur al die druls, daai ding grom en skree, ons kry nie die duiwel uitgedryf nie. En nadat handbreek op, los het, right, ons gaan nog 'n bietjie vas en bid en hoor oor die dinge. Nou is ek kwaad vir die Here, ek sê Here, U sê in die naam, ons die duiwels uitdryf. En ons, jy weet, wat gaan nou aan? Here, ek is so kwaad vir die Here, maar eintlik is my ego, nie gaan oor my en nie oor die ou nie. Ek sê, Here, wat gaan aan hierso? En die Here sê vir my, because you do not love this man, you cannot do deliverance on him.
Ja, maar hoe moet ek hierdie besigheid lief hê? Ek weet, ons het in die Wilde Weste groot geword, ouens. Hoe moet ek hierdie besigheid lief hê? Daaraan kry ek 'n droom van die ou toe sy so klein seentjie was en 'n oom molesteer hom. En die Here sê vir my, kan jy daai klein seentjie lief hê? En in die droom voel ek wil huil, die arme kind. Die Here, ek kan daai klein seentjie lief hê. En sê as jy bevryding doen op hom, doen op daai klein seentjie bevryding. Nie die gekrapte man nie. Toe kon ek hom lief hê. En baie keer is daar mense daar buite vir wie jy sukkel om lief te wees. Jy sukkel om vir hulle lief te wees. Dit is maklik om hulle te haat. Maar jy weet nie waar die wortel van daai evil is wat in sy lewe is nie. Wat het gebeur? Gaan terug. Sê Here, wys my waar het daai mens so gekrap geraak. En jy sal huil. En sy jou pride sluk en jy sal liefde met daai ou kan werk. Ons ken nie mekaar se storie nie. En voordat jy die ou se storie ken nie, bly maar liewer net lief vir hom. Want as jy nie lief gaan vir hom of haar gewees nie, sal God jou help om te verstaan deur jou in daai ou se storie te sit. En jy wil nie daar gaan nie. Nou kom ek en sê, Here, help my dat God in my werk om te wil en te werk, dat sy welbehaag, help my om mense te verstaan wat ek nie noodwendig sou verstaan. Help my mense lief te hê wat ek nie noodwendig lief sou hê. Help my vyand lief te hê. Here, help my om op 'n plek te kom waar ek liewer is vir U as vir geld. En as jy daar kom, sal jou finansies begin optel. Ek weet Sondag gepreek in 'n arm gemeenskap. Ek was nie by die see nie, hoor. En ek vra die vraag, as ek vir elkeen R1 miljoen gee, wie is in die kerk volgende Sondag? Vir elkeen R1 miljoen gee, wie is in die kerk volgende Sondag? En die een sê, niemand nie, meneer. Jy verstaan, ek glo as ek vir elkeen hier R1 miljoen gee, sal jy wees, maar van die sal baie lus wees om op vakansie te wees. Van die sal nooit weer terugkom nie, tot die R1 miljoen op is nie. So as jou hart op daai plek kom, waar God vir jou kan vertrou met geld, sodat jy blessing daarvoor kan wees, dan sal dit kom. En die ander ding is, as iemand nou vir hierdie kerk R30 miljoen gee, ek skrik my dood, ek sal senuwee wrak, wat doen jy daarmee? Wat maak jy nou met R30 miljoen? Dan sê ek weer vir myself, ja, al die jare wat ek so 'n py gewerk het, ek kon 'n bietjie backpay. Tempted to steal. Skielik kom almal in die kerk na my toe met hulle finansiële probleme. Tempted to trust money and not God. Staan jy hoe gevaarlik geld kan wees. Humble yourself and have the fear of the Lord and you'll become and end up at a good place where God can say, Satan, did you see my servant Job? Job 31, julle moet hom hierdie week deurwerk. Deurwerk. Ek het sonde een kant gesit. Ek haat sonde en ek vrees God. You feared God and you rejected sin. Haat sonde, vrees God. Vrees God beteken nie jy is nie lief vir hom nie, maar ek vrees hom. My kinders weet hoe lief is ek vir hulle, maar sekere goed gaan hulle nie in my huis en voor my doen nie. En God is hier, hy is alomteenwoordig. Amen, kom ons bid. Vader, vanoggend weet ek, Here, ek kan nie self vry word nie. I don't have the strength, I don't have the discipline, I don't even have the faith, Lord Jesus, in myself, Lord, to just live a righteous life. But I know your Holy Spirit, your word says you will receive power when the Holy Spirit comes over us. And I pray this morning that your Holy Spirit will be the one that works in me, O Lord. Father, that creates the desire for righteousness. Dat die Heilige Gees in my sal werk, om te wil en te werk na u welbehaag. Ek bid dit in Jesus se naam. In Jesus se naam.
En as iemand vanoggend is en sê, Sean, ek het regtig krag nodig om met iets te deel in my lewe. Dis so mooi wat die Here sê, hy sê, lê hande op mekaar en bid vir mekaar. En as die hande op mekaar gelê, dat die krag van die Heilige Gees ontvang. As daar iemand is wat net wil sê, Sean, kom bid net vir my, asseblief. Ek sukkel om my vyand lief te hê. Ek sukkel om aan te worry oor geld. Ek sukkel met iets in my lewe. As daar so iemand is dat ek vir jou bid vanoggend, dat sê, Sean, help my dat God in my werk om te wil en te werk na sy welbehae. Ek wil jou nie oortuig nie. Ek wil nie my kinders moenie rook nie, want hulle is bang ek gaan hulle neek nie. Ek wil hê iets binne in hulle moet opkom. Ek wil hê my kinders moenie sekere goeders doen, want hulle is bang hulle gaan seer kry nie. Ek wil hê hulle moet dit net nie wil doen nie. Ek wil dit in Jesus